Lejengau MLA Jengkamo Korwat Constituency halo keskim umpam umdi CCM Jaljuan Mission hapo mau sabot mau Korwat naga bentagi projek penpentri ya kani berula ai jing keren ru alor kani bah unle kat bala pendap kam kloy kenang bagi pajba gua penun kam kani umpam umdi kini ya penun kam hakapor kopiang. Tangi rabu kipan. Udon pipe kenapa? Bun teli kipan rabu. Pipe bahaya. Ini. Hotel mi kadet juga nih berkadet yang si room kajili hotel room itu nih. Kamu kembali. Kajili nih. Bisa do sete ke betul ka nantinya ke ju. Betul nanti dan. Em kam de. Siapa itu waktu? Ada kawas. Setai sahaja. Lawan benpej ya kena ke inspection, ya kena ke scheme ke kereta Mokorwat water supply scheme. Berkunjuru ngirawan ke mausau. Hak bangilawan pej ya kini ki jaji bun jaji item ki jitre pej kini ki tang pej kini ki treatment plan hak bangiliya on pej kini ke dam ke barang sudah pej hang ni kam tam ki jitre meneh moten ni ke bangiliya on pej baro ki light li ki jitre ki bahe apo ka treatment plan bar ki tang ya ke bangiliya on pej hang tu rekar bar ki jiyaj li ki pipe ke bangiliya on pej isuk ban menitu bangi idon ke jingkerman hak bangi phaya ka progress jo kena kicing tray ngoban ai kublai kerpang ki officers ki bala tray shit ki bala ya tray kia kam tam extreme engineer barangwan thamai kena revision jongi de la sim kia bah ban follow up ya kena kicing tray ban ya coordinator berki contractors te ya baro na du engineer SDO ki JE bar khoj ki bala ya sim kia kena kam UI ki ya chakmat ki don ki item kam tam kena ki snong kini ki CWR ki snong ki ibon ki layadap ai ki blai shibun ai ki kontraktor ki baret bar ki bakam crowd ki bala sim ki hadu kata-kata ki kam hak ba ki liatre akwa banitu pajba ba ki sha ka ke jing tre ngila sim ya karis rangkat bar ka jing sngo rit men sim nangkong mar ngila yale persya kendiat ya ka technical advice hak ba ngila yo sanction ya ka scheme ka Mokorwat creator water supply scheme kumba san phukundai kror la jan ru phukror ka bah ka jisha ka kum ka proposal kalong ba ka wei ka kam ka wei ka project de ban alot ha wei kontraktor bat ka jing ka advice ka technical advice kalong de ban ai kontraktor ka khamla ki kontraktor ka bala don ka capacity ban trei ki kam ki bahya ka kum kine te hendrei ha ka jing prakhat nam ta ka interest jong ki bobon ki balang ki kontraktor ki baret ki kontraktor jongi ki traisnong ki trajaka na sine ngila sim ya ka risk ka bala banong ka big risk ka po ka bangila perkhat ba ka ban split ne kam khnang bani yo kam ki babon balang yeso kemen hadu kata-kata ngam sipoi perkhat ba hadu kata-kata ya kata step ka sim bahkan penpoi bun tli ka order haja ka ban ai tang ka wei ka order engineer lai thu yang akum ba arspa andru phau tam ye ki work order la yo ban issue na kam ta ka project ya ke bangi sukmen hadu kata-kata hadu katno phungut kado spangut ki kontraktor kilai yo kam na kene ka wei ka project ngalarit mensim hakitu gi hakini gisnam baro tendai sukmen ban yu mentai ka progress of work jungi kim sim la long lacking behind ha ka jingla ban trei ki kam ki don kini rotor ki bala sim ki kam ki basan kror ki kam 100 kror ki kam lai kror ya ke bangal yu kila jan ke ka progress kila bon kila tam ka 50%. Kata ke bang sukuman hadu kata ke progress kalau tambe ka 50% haman laki item ke bangi yo bangi page bar ki don ru ki bala jan poi setang bandep no ki bala poi hadu 70% hadu 80% ru ki bala poi ka completion stage tinggal ada sukuman hadu kata ku nom ikmat ban yo ba kan ke jing persang jungi kalong successful wala kala don ke jing rit musim ke jing ting mensua laki la na bantrei ki lokal kontraktor jungi te hendrei habangi la persang yo ya ke jing la jungi di bru jungi ai ke jing ai kublai
bakar pang ki lokal kontraktor jongi barok hoj haka ji trelang haka kaidan jongi ki officers jongi ki bala kait bahai kontraktor bar kilala ban tre ki babun kontraktor ki batre le se amdadi baki ba don experience bun haka kam PHE wadla kila don experience ki ki lain tendre ki dangduna ke experience po PHE ne marba ka kam PHE kam dabun ki sinam bar khoi tendre yo ka jingla jo ki ban tre tengna sngo ban ai kuble shiun ya kena ki tre system jo ki officer rengkat bik kontraktor bat ngakit bok ke ruang bahai ini ipor iba satang kendiat iba dangsa ngalas keli ki engineer sakap noi kapor ka barang kaman pendep ikini ki lakmi lenti bala kuru punul long kabala ka ki lenti kontraktor barok bala ki la pendep hapo jo benai Disember lane lada omla aru lese hadu benai March te henry karang don kedak ni keli bakrau bar kata kalong bahadu mentang empat syai la ka JJM kan extend hadu kata kapor ka badon kam ki kontraktor jengi lada jia ke JJM ke extend ya kata kapor nak keleng ka sarkar India ke extend ya kapor ki kontraktor jengi kinom face problem ka payment henry lada jia kumno ka ministry kam extension ya kapor kan dei ka burden ka bakrau ngamtip kat ki barang la ban le bakin persang ban pendep kat ka bala ban le maksimum apo jo benai kos ngira don mata sasi benai tam tiladang don ki ba ki kontraktor ki bala kan long ka babha hado kata-kata ban target ban pendep ho benai kos ki bala la de mla maksimum kan ki bakila ban le ban pendep ho benai kos kenang ban nak keleng department kan dio ban clear ya ki bil kat ki bakila ban clear apo jo benai kos bat hadin nang ta hoat nak keleng sarkar ki leti bangin ya kun ya kata ngin ya persang kadika genuine need ban yo extension ikut nanti ru bakal industri kanang aik extension ringim la ban sim ya kata for granted bakan long back nomor rejia kam long kajing khia kan hap haka klik jong ka state government ban jong ki kontraktor ki ban hap up ya kata bisa ka ban yo nak state phone kendiat kan bu jing kontraktor jongi tegane gede ki pat jonga ya baro ngasukman ban yo bagi skim kala ya chakmat ki JJM kidang pon hamal lagi snong ngak kerpat iki kontraktor barok badi kejiga trelang joki officer bad joki snong ru bagi sim kia bagi persang ban pendep ya barok di kam ya ki balas dang ha kapor ka biangkat ki bala ban pendep state kata karang bah ya ki kontraktor berkumju department badi ki pajba ban yo jimutoi nak kata kata ke bang aku berkenan kidan kudu cingkeli